na Agustin Tirang au isi chongwir dun lo BJP lo ora pudun kloy lo la si karbi adet kirai la ben karbi akai kirai akam si ki lang pojo la ma si alang li APHL si long si ti hoi tu Terus lagi. den April 8 hari nili malam sobor BJP long cipau malam betul ini July 8 ane bayi betul mithan ayam long ceban tu lo ini BJP long betul cipau yang thoman tay lo betul ini mithan yang ceban lo lalu nili kan dia jalan man ke hitung kacing on besar sampai betul nili pan ani kan sam penili pan nanti tay kong sobor nili sar pun sampai nanti lo dipart di lalu nili kan dia pun jalan man lalu nili tu mathakran nangri athi ili tum kupia pon mathakran nangri pulote ili tum langtung sina a election te hai tin amasi ili tum akarbi tum ti sumran apen bisikoi la ili tum singhason ara non ke damtan MP elections tabe hailo ki hai pen ili tum disubai along langring tu LP school apen ili tum polling center ilo apen labang so school pen si ili tum disubai hawar atunke mundi nama mo berthe ame chichadon dilo election na haide pen MP election na haide pen hala bangso schools tami BJP sarkar non bichari pa matung bangso school tami tere control mate pachi ba to non hala bangso school ni bote pen non MLA election na haide dilo dili tum disubai la pen patra risang kan aratoan ke dili tum achi thea bongo post office ke sitame pini MLA election na haide pen bangso post office tami abang jadi tum disubai hawalo pen terek pon dicholo mate tak pen ke pawidan pami pon idelo tasilai ning itu ning kawai pen ajok sini listame mithan yang ceban man kolo la pen nili tum alang litum ke klen ya akam asai ke cikini ni athe alang tum ke klen nang kita ni asai akam mate alang litum wrong ru milang tua doloma wrong ru kuson si ke pakla nai ma alang litum lahai si klen pon nai kalau high claim klisi nona bang ki parlin ki thirtan ke totang apa bang si ki pawir kontulo alang itu kacamata apa nakam bang lapen BJP tumlo lo lapen to fulang non isi karbian lomarat mate nilitung bisikoi singa sonarat kapir miminai ang bang ke lahelo ke damtang MP election pen non MLA election along lapana voters nange balo athe kupiya posila lapana voters nange bal maplote Myanmar pen jawang, Manipur pen jawang, refugee aku kia tung singason aha walong nang thiblo, mate nang cerai thiblo. Alang itu nonawas, hoda nilitung singason la constituency along si regional council ke hang la pen nominated amisi stame ar konkur prince ke hang. RDC Assam a minister Dr. Ranus Mikrovan kuki la pen ba la tung chitong nama afuto tado nili na baklang konji hala bangsolam helong lok pen amar nili ning kitu pen amar ti dili BJP asong chigo pen utot ite sersia song long chiwan kilo la hello harbi afuto bangke Assam Education Minister Dr. Ranus Mikrovan alang litum memorandum alu gitidam alang litum monsam namdom ke chitawapor prabjin pen alang litum arisin kantang ke asong utum Samalam dong kecil tahu apa prabjin pen na implement di back nanti la pen regional council prabjin pen same back nanti kusi alang itu dia. Lasi lahai ke ilitung singason la pen borjan a consistency aphan ilan plot pen ilitung ian van ikicilo la pen ilitung aphan kiri ni yang anglo kusi ni linci cawdam si utot ceban mangko. coba Ini